Ahari ikibanza cyo ku 11/2025 hakabaho butahirizwa amani mu Rwenzori kandi nabwanyuma abantu abarukwingana 12 nikwe kwatwa bakatekwaho emishango mpango munonga irimo bwisi obujahambuki hamwe n'endijo mishango kandi kwihogwe abantu aba batwirwa harumanda omuchome cha government cha Muruku Murimbare. Obutahirizo bwakozirwa abantu aba buri kugamba kuba babere binembundu emihoro amacumu n'ebindi byo kurwanisa bukabaha police detach hamwe n'ebitongore bindo mu district ya Kasese Bunyangabo bundi bujo na Kabarore niko abantu bamwe ababurijo n'abyo kwerinda kwitwa nyuma baze cyubanze cyo kwa Mushanju kote y'idara ryo kubanza omuri Kasese garukire yashitama kandi yayongeza yo mushango kusiebirwa 22 byo kwezoku hariho amasiko mengi ngo abantu aba nibija kusinduka umukote nkuru baze kwehozaho hamwe no kuhozesibwa leader wabamwe habaru kujunanizwa Barnabas Tinkasimire nagira ngo hata amasiko nigija nigeyongera omuhuru yo kureba ngo abantu aba batungo buringaniza sawa government rizoba yagira ngo ibirabire na bibiri ebitwasha abarundi bikoti yatwa kugaruka mu koti ibyo kwezi abantu abibatereho emishango baraza kuba barabahayo ikintu cyo bareta komite mu high court kureba ngo bahoze se state anamubu ati balimulengesha kutsebu erangira ambe paporege nyumba kabikola abikabatu mu high court and we are sure that by the next adjournment all the accused persons will have been committed high court. Tinkasimire najango bwahati huriro yo kushaba kugira ngo abantu batungo bwema ryo negendo misho okushaba kwemererwa kwibiha y'abantu bamwe habiru mu high court eyituri kuza kushaba ejo obwo bwema baretaga ibihandiko sofa twakabyiha abantu anana mwenda tulirede wikerisha kuba turatayo kushaba kwabo okuri Gerard Prida Tinkasimire government eshemeye kurekura abantu aba kucyo kubaho ekaremo kubasindiko mukote nkuru habira 22 byo kwezoku aho mushango gweyongizibweyo enkomone ba stressinga kugira ngo bamara yo bwire bwinji emyeze mushanje hatiya government itakabakoze saka nicyo turukushabira ngo ebirabire na bibiri government yaba abantu abatari kubasa kuba committinga mu high court for trial nabarabe batashabirwe beiru unilaterally ebaye non conditional bond Namaya sava mukoro unyirwige lasubienda kununa masi na wata musango ujuli kurekura kwesi bakore kagata I was a dead worker in Morocco. So since they arrested me, they are no longer paying me. My loans are accumulating seriously. So my request is to at least release me on bail so that I go and settle some loans. Bamwe abanyabuzare b'abantu abakwasuruwe nabo hine bagambire hambera y'abantu babo mberanda abana ni bana 8 bagasigara na nyina buwonga wenga hati tibene ebikubayamba sukuru fees tibene na hati abandi barwairi saa zino emyezi tugena myezi mukaga nitwija koti taro hechiro mzee wange msaija mukuru alinebirwaire emyaka 78 dusaba government eleta abazaire baitwe turole bakora musango ko babasomera musango
baba kubatwara mukoti babatwareyo. Abantu aba batwire barebekera omukoti hankora ya tekinolojia barukozesa Zoom bita abantu babo nibagira ngu bakabere nibareta omu bihome bya hihi baburida babo nibagira ngu hariho amasiko mingi habwokuba enshonga bazitiremu obukugu kureba ngu habaho oburinganiza. Gashako Onesmus turi habo muri Kasese.